sa druge strane. Malo smo pogrešili, pa ćemo onda ponovno zapamću. Hajde ponovno. Ja ću ti zaboraviti. Malo teže da napraviti, ali možete glasati koji je bolji. Napravite oba svoje, da možete glasati u koji je bolji, koji bolje liči tu. I to je vrlo. Ovo gore morate da imate. Ovo gore morate da imate. Možete da zalijepite. Možete to sve da zalijepite i ovi dom morate biti. Da, to I to tako izgleda. Moj did kaže da ako nećete da ne morate, ali sad je... A sad ću ja da vam pokažem kako da napravite lakši. Znači, uzmete obični list papira, izravnate. I ovo, ovako, ja ću probati. I ovo možete da zalijepite. Mora vam ovo da bude jednako, jer onda ako ne bude jednako, onda ne može list. Onda uzmete ovako. I to uzmete srednjim prstom i... Znači malim prstom. I onda okrenete. Mora vam gore biti zašiljeno. I ravno. Odavde i gore. I ovako, ovo. I to vam izgleda ovako. Ovako, I onda... tu vam je širesto. I onda... Ovako. Malo je to pogriješeno. Nije ništa pogrešeno. Onda ovo, ovako. I onda neke tu. Što mora vam biti ove krila, mora vam biti jednako sa ovim. Sa ovim dole. Uzmete krilo, mora biti dole. Ovako. Ovako. I to izgleda ovako. Malo ga raskrivate. To izgleda ovako. Jako vam je šiljak. Malo obosti nekako. Ništa, to je lagano. Ne može ništa biti. I tu. I možete glasati za koji hoćete. Vidite. Vidite, možete glasati. Na stranu. Možete, ovo je malo duži. Dozgo. Evo, tako vam izgleda ti avion. I sad ću vam pokazati kako leti. Ono, uzmete. Uzmete i... Evo, ona će ovdje ovako držati. Ona će od mene snimati. Ovako. Ovako. I sad ću održati. Vidite. A sad ćemo njezin da bacimo. Njezin malo duže leti. I to je sve za danas.
u ovome klipu. A ovo drugi ćemo govoriti drugi put. Ćao! I ostavite subscribe i like ispod.